Bizombizela amakhamera apho umbizela amanyala. Mina futhi ngibona ngathi usesunenkinga kwamampela. Mina wayengakhona ukuthi uhlale phansi ube indoda nje indoda konje ukhona ukuthi ubize amakhamera khona uzokhuluma ngami uzodiscuss ngami ongifaka abantu. Ubabize omalume. Lizophuma lonke liminyana. Induno zililandele emuva eminyangweni wami. Hayi ubungcono ngoba kukhuluma wena sekukhuluma malume. Before umbize ubhuti lamakhamera. Kathe sokuyazi bake ukuthi umuntu engijola naye ngithandana laye baby daddy wami ulengane egay ungifaka abantu esontweni bethini ngami wanjala kabe ufuna vuma amanyala la wavuma udoti lo mina wante yabona ingane yami ngasakhona ukuhamba seyibhizi peduka induni awuhlethela ingane yami la emayini ingane yakho lapho kuba nzima because yakhe ingane antike ifuna udlala ngabodoki mina nawe indaba yethu nje anyike iziphele kamnandi uqalene nivele ugqoka lama trousers akabamba kanje wanti thathi kanjani le kuthi ngco hamba Hey yo, with your boy Am. It is what it is before it was what it was. This is Save My Relationship brought to you by Spread Inc. Entertainment. On today's episode, ngizobangiphethe uReginaldo bring uRejoice. Let's get into it. Sanibonani, igama lami nguReginald. Nginenkinga la with my recent girlfriend. Sinomntana omncane of which I have umntana ngaphandle. And akafuni ngibe ne-access to the last born. Because of now, I have a firstborn that is gay. Now, kuba nenkinga because she thinks lo omncane uzoba influenced because of the older one with the problem ukuba gay. So I don't know ukuthi sizoyixazulula kanjani le nkinga. Hey yo, with your boy Am. It is what it is before it was what it was. As I said to you guys earlier on that I'll be having uRejoice and umuntu wakho Reginaldo. Ni right guys? I'm not right. Usharp. Reginaldo sharp. Ngiphilile ngisharp boy. Sure. Sisi uyazizuzeleni kule show yethu? Not really, but mina naye sakuye sixabane yende kodwa ngishocked ukuthi wayengilanda. Oh, okay. This is Save My Relationship vele for such situations. Maybe kunento engahambi kahle ekhaya. Yeah. It's not going to us one. Like usually we like relationship. Yeah, if you're some relationships don't kind of problems. So mna ngathi asizwani kahle sinokuxabana yende and evidently just storm me out and I might end up avoiding ukukhuluma naye yabona but okay. But it's just relationship feuds, ne? Yeah. Oh, okay. How long have you guys been dating before we go into other? This is clock 1 year now. Been clock 1 year. Oh, okay. And you guys are already fighting. All right. I'm right, but. Sharp. So, are you comfortable with you? Ungakhuluma naye? Yeah, isizathu ukuthi ngize la kule show. Okay, yeah. Is to talk to her. Okay, no stress. Ungamchazela ukuthi why did you bring her to Save My Relationship? Yeah. I brought you here ngoba sihlezi silwa ngithi yabona sis and njengomuntu wami lento le nami yangihlukumeza yabo. So the problem is angazi ukuthi kuyinkinga ungafuni ukuthi like ngibe ne-access mina kumntanami yabo. I don't know what's the problem because nami wami umntana and esikhathini esiningi awufuni ngimthathe ngimhlalisa kithi nefamily yami hlezi unama excuses so really wanna know what's going on. So wena ke ubone ku right ukuthi ongibise ku TV uzosokhuluma into zobuke. No, I find it difficult to understand ukuthi uyakwazi ukukhuluma ngani mangithi into zobuke uyakwazi wayengafuni ukuthi ubone ingane. Because ngivele ngathi that's why I'm bringing you here. Why uhlezi ukhuluma those words you saying it but you're not saying it direct ukuthi what is the problem ubuke, what is it, what's the problem? I thought indaba lezi okay, first of all uyang embarrass. You could have just called me sakhuluma privately. Sakhuluma efonini. Kade songifaka ku TV. Ungibizela amakhamera la. Ukuthi sizokhuluma ngale ndaba. Okay, ngicela ungimamele the reason why ngibizela abantu laba ngicabanga ukuthi zonke into ekumele masikhuluma inabanye umuntu esithathu ngosibili. Iyasolveka rather than masiyi2 kuphela ngoba si end up asilwa ngithi
sidonsana sigcina yabona nje mina ngumuntu wendoda ngicina sesifika ukuthi ngisilwe size sifike nokuthi ngize ngidube ngihambe so ayifiki la ngifuna khona asifiki ukuthi sifuna iphele kahle ngendlela right silungise but inkinga enginayo njengoba yena sevele wayesho kuwe ukuthi angifuni ukuthi abone ingane unomuntu ade ethandana naye before mina yes baba nengane engumfana mina naye ke sithe sithandana saba nengane yomfana that's all vele wangizwa ngavele ngameshina ngathi gay because uyasihlala sixabana ngaleyo nto le ngane yakhe eyinye leyo ngumfana ugay ayisikho ukuthi ngibengibukela phansi ama gay nama what into le whatever yeah lento angibukeli phansi but mina kweyami culture asikhuliswa kanjalo ku family yami akuna gay kwemndenini wami asonto ehloniphekayo so I can imagine mangithatha ingane yami ngiyisa ukuthi I spend time nawo ubaba wakhe yesa ngiyalibe nga spend time together but makunale enye ingane le yalo omunye untombazana gay angazi uzomfundisana oba sometimes uyakhona ukuthi bahambe ayolala lapha spend the night bengena problem before until I found out ukuthi lo mntwana omunye gay so mabelele bonke bashiya ibed bayenza but ama brother they are brothers kanti inkinga ikuphi ama brothers when together doesn't matter the gender of their engafikelwa imizwa kuyaqala ukumbamba angeke ba abantwana ubhutwa engafikelwa imizwa kudela kuzenzeka lezi zinto hlala ngizibona ku Facebook ngentontwana acebe bebambana lapha empedeni zothini ingane yami ikhule igay no yayibona ke manje unfair yonke lento unfair when it comes to saying ukuthi labantwana bobabili abami ngiyathanda ukuthi bobabili labantwana bahlangane bathandane bazane bazowazani kanjani mangabe bangakwazi ukuthi bavakashelane bazowazani kanjani mangabe mina ngingabahlanganisi wena wayengakhona ukuthi uhlale phansi ube indoda antsho indoda konje ukhona ukuthi ubiza ama camera khona uzokhuluma ngami uzodiscuss ngami ongifaka abantu waye kwekuhlula kuphi ukuthi uhlale phansi nengane yakho ukhulumisane naye indaba yakhe yobugay wayungamkhuzi wayungambonisa into wrong ukuba igay ukubona ungathi ngime kancane ma ukubona kuphi ukuthi wena amadoda amabili ayathandana ayalalana so ukuthi ngithatha ingane yami awuzofuna kabi akona ngane oyibona and manje soyenza waba worse because ungilethela ama camera awuphinde umbone futhi no yazi inganihleka futhi awuphinde ube ne-access ngoba kulomhlaba esiphila kuwo manje ugovernment wethu ushilo wathi labantu banalo ilungelo lokuba into bafuna ukuba yiyo ingubani mina ngizochange ingane ukuthi ibe into so nami ugovernment intshintshe lo government ukuthi ngivuma ukuthi abe leyo gay ngibe igovernment ke nami ngimvumele kahle ngithinga ukulethela yiko ngibizela abantu ngoba masikhuluma sifika la akufiki kahle kuphela kabi ngasonke isikhathi kuphela kanje futhi uyabona ukuba lana ngiyabonga fine sikhulumile nawe kodwa think ukuba lana nje ngidlala lesikhathi because mina angisoze at the end of the day angisoze ngivuma ukuthi ingane yami iyospenda isikhathi nenye ingane egay ingane yakhe it's okay ngomuntu but my gay angazi uzomthanda ke eyedwa mina nawe sithandana kanjani mangabe wena ungathanda ingane yami sizokhuluma private bavela ngasindandenda wayezongembarasa kathe sokuyazi bake ukuthi umuntu engijola naye ngithandana laye baby daddy wami ule ngane egay ungifaka abantu esontweni bethini ngami mabe ngibona abantwana bethini mina umntanami yami leyo ngane angiswabeli so qhubeka ke unawo uphume kimi qhubeka nawe uphume kimi kodwa angisazi anginangene kodwa mina angeke angikwazi ukuthi ngikhethe ke ukuthi ngizokhetha phakathi kwakho nengane yami uzokhetha ke futhi angikwazi kuyenza lento leyo uzokhetha mawungakhetha ngakho uzoqhubekana le ngane yakho le etabanayo uphume kimi so when issue ukuthi umntana wakhe ugay that's the only issue really like angihambisani nalento akusikuthi akuchithela umuntu kodwa maka akusinkinga yami ukuthi umntana uzalwe ngalendlela ayiyo uzalwe njani yilo uNkulunkulu ubuqondo ukumzala wathi wena uzoba igay wena uzoba abasikhetheli labantu bazalwa abanjani yamadimoni lawo Wotha ngamadimoni hla phansi lengane ukhulume nawo manje abosolo mzibona bayamadimoni nothi ukuthi ufuna uthathe lemngane nami la uhambe ebahlanganisa abalale bonke lapha fanele besenze lengavuka emthaka emdunusisile zathini mina wanjala kabe wena ufuna avuma amanyala la wavuma udoti lo mina wante yabona ingane nami ngasakhona ukuhamba seyibhizi peduka induni yiko ngikulethela bhuti ungihlula kanje njalo mase manje nayikhuluma indaba yakho indaba yomntwana ayipheli ngamnandi iphela kanje upheka adukile abhekele
sigcine angasapheki nasendlini angasawashi kube ngokucina ukuthi ubisingane yakhe endlini ama I think if le ngcono ngifike lapho ungasawini ingane yakhe endlini ama ngithi jiye lento yakhe amademoni lawo angicini mademoni mina angihlali netabane mina angizijayele into zenu angikhulanga kizo ngikhulise kahle mina emndenini wami so eyami ingane mina ngeke ngikwazi ukuyibona ngoba wena awufuni okay mina angisakhulumi ngale yami ufuna uthi ingane yakhe le nayo uzoyibona uzoza endlini azoyibona endlini it's okay but ukuthi aphume nayo angazi umusaphi hayibo uzobe umusaphi angisathembi phela ukuthi uhamba naye kuphi maybe uhamba naye lapho ukuthi amuse kule ngane yakhe enye igay uma wakhe wayewena ungamboni so no kwamele bazani abantwana njengoba abantwana bomuntu njengoba kuwabo bhuti kwamele bazani sebeyazana ke sebeyazana ukuthi balo bhuti bonke bayalamana ne so ku right mara ukuthi bayospenda bonke time iphelele lento so anyeke bazibakwazi kuba nothando bangahlangani bangakwazi ukuthi bashare lokho abanako angithi yiko ngibahlanganisa ngoba nami manginako bashereni yini asemele bayishare whatever lengiyenza ku left kwamele ngiyenze ku right babili labantwana babili anyali understand leyo nto mara mabe share bazoshare nokunye into esele nje icebe beshare induna nanti ante yesele no wena mama into ezoyenzeka hambe khuluma nentombi yakho lihlaye phansi lengane limbonise ukuthi into ayenza irong limhambise esontweni bangamademoni ushiye lento lokho ubhizumbise lamakhamera apho umbizela amanyala mina futhi ngibona ngathi sesunenkinga kwamampela but ngohamba ngaze ngilandela mawufuna ukukhuluma sokuba private lokho ubhizo ngifaka abantu so awufuna ukuthi nisolve indaba yenu la kule platform esikuyo umbizeleni wona uzayenzani kodwa mina uzoyenza uzoyilungisa kanjani uzomtshintsha lo mntwana ngabiki athi akakhona ukukhuluma nawe manuthu endlini so manje ufuna i-platform ukuthi angakhuluma nawe ngayo le ndaba le ngizuzambe edimo gogo bakhe bayogeza ingane yeke lindo so right ngoba lapha kunanto yesi eyami lengane ithukayo eyami lengane wala ukuthi that awukhona uhlala phansi lengane ukhulume nawe umbonise kodwa ke konini ngukubonisa ukuthi client phansi lengane limncedise likhulume naye okuyincane depression okwenza ingane ukuza kwami lana ngicela ungimamela ukuza kwami la ngize ngoba ngifuna ukulungisa mina nawe and silungise naloko esinako already ayikho into engachange ukuthi umntana unjani kodwa ke manje mase wena ubehave kanjena ingibonisani mina into yokuqala uqala ungizela amakhamera uyehluleke into obuye endlini sikhulume ngayo endlini ngoba abantu abadala makunomuntu esithathu akwazi ukujaja isimo umuntu esithathu uyambona ipattern lo muntu esithathu uyambona ipattern ngoba kuzaba nama viewers azokwazi ukucheck ukuthi kahle izinto esindlula kuzo singamadoda bathi asifuni ukondla abantwana angithi uyabona ungaleli access kumntana wakho ngicakathekisa ama viewers azabona ukuthi uzala isitabane nami mina angiswabeli angimswabeli ngisho noma kuthiwa bokuyini bayangiphi indlela bengizomthanda njalo akunje something ngikubuza okwenza uyamkele ukuthi ingane eyisitabaneni uyakwenza yini lawe emasayidini no ukuthi mina angaze ngavuma ukuchange umuntu the way angakhona ngoba ngibelieve ukuthi the way ngingakhona mina angivumi ukuthi omunye umuntu azangichange ngoba ngisithanda the way ngingakhona mhlawumbe uyazithanda naye njengoba ayigay and kwi society yama gays you need to learn and ufunde kakhulu kabanzi ngabo ufundeni ngabo labantu laba abazenzi amantombazana aqabulana amadoda aqabulana abazenzi kusuka kunento bathi ama feelings amademoni ama feelings ani akanawo ama feelings wabafazi unama feelings wamadoda and lento le into enechukali into evela nechukali uvela nayo lento leyo yabona ukuthi umntanami akhuluma ngayo kwamanje khana aqala ukufunda ukukhuluma uyabonakala ukuthi uyigay it shows ukuthi ukhula nayo lento angakabambi na 6 7 sekabonakala it means ukuthi ukhula nayo uzelwe nayo so ayikho into engayichange umntaneni ongaka ongakazi ongakakhulumi isense ukuthi ungabi into eso uyangizwisisa but so ngizama ukubonisana nomama ukuthi no kunezinto emhlabeni ongakwazi ukuzichange ezizazinjalo khona izinto esingazichange njenge relationship yami nawe singayichange so yichange kanjani
Singayitshentsha ngokuthi ubekezele. Ukwazi uku-understand ukuthi khona umuntu onje, khona inhlobo enje yomuntu, khona inhlobo enje yomuntu. Ingane yami la emayini engane yakho lapho. Kuba nzima because yakhe ingane anti-gay. Ifuna udlala ngabodoli. So when ingane yami udlala ngemoto. So kumele lokho ebhizi egijimisana naye nabodoli. So wena ukuthi ufair. Mayelala ubhizi ula. Yena akasafuni ukuba ndabalele ngobene yiwazi. Kufair mina ukuthi umntana angavakasheli kithi. Angayi emabaleni. But angifeel comfortable. Dala ngikuthi angifeel comfortable because umntana uyigay uzomfundisana, uzombonisa. Kuzomela ube comfortable. So wena usitshela ukuthi mhlambe umntana wakhe uzojikisa umntana wakhe abe igay naye. Yes, because yena uzoxoxa later on. Bazoxoxa nizobe mtshela amanye amadoda right. Ingane yami la siyebona ngathi ufuna ukumtshela ukuthi akumelanga mina ngibe nomngane wegay. No mama. Awuna wabangani be-lesbian. Wena nyabathini mina? Nyabathini? Hey, kusho ukuthi wena kahle uyakhe uyabandlulula ukuthi umuntu onjani. Awuzokhetha ngendlela ofuna ngayo kodwa mina ngiwafuna amanyala wendawo. No, mina ke lawo malezi amalezi wathi aze bengcono. Mina kule mpilo yamanje engiyiphilayo engiyazi ngazi ukuthi banama rights labantu. Ukuthi baphile nayo. And the fact that ubudala elala lapho bespenda i-night wonke umntanami, I think it's best if ngihambe naye kudokotela ayocheckwa. Xolo uzabela ukwatele but Suzame ha. Ayocheckwa. Hayi kungcono ayocheckwa because angazi maybe sokunenkinga nje ngapha maybe sokungesinye isikhathi la. So i-relationship yenu imosha ukuthi umntana wakhe ugay nje. That's the only problem. Uma ngayo dala ukuthi sikulungisa akafuni ukumamela. Uke wamtshela ngayo ukuthi awuthandi lento ukuthi like uke wakhuluma nomntana wakhe umtshela ngeke ngikhulume kanjalo kuye umntana omncane but ngeke ngikhuluma naye njengomuntu omdala. Ukuthi akhulume naye. Ngaze ngafonela la lenye intombazana mama lomntana ukuthi abebonisane bahlale phansi bancedise ingane ukuthi maybe lento ingamphuma kiyo ba understand where it's coming from kuphela because mina feel comfortable. Kodwa beke yavele yangithuka baby mama lona wangithuka. Umangela ukuthi wena ufuna change umuntu ikhona into ukuthi unga change umuntu usayidela bona. So ikho ngithi maybe naye emakhoneni uyakwenza kumbe lokho naye lokho uthandana naye lo ntombazana because ingane nami zohamba naye esibhedlela uyocheck. Angisathembi because the way I sayidela ngayo. Mina into engiyibonayo nje ukuthi mina nawe indaba yethu nje anyeke iziphele kamnandi. Uqalele nivele ugqoka lama trousers akabamba kanje want it tight kanjani lento. Kuthi ngco hamba mina. Asafuna ukukhuluma naye. Mayefuna ukukhuluma nami uzongidinga kahle uzodinga ngo anto balento oyenzele engicasa ukuthi umbizela ama camera uvele wayilahla. Ngco hamba. Akusena ngisafuna ukisho kuye vele. Lamuntu ihlezi iphela kanje futhi kwamanje usabona nini kusasengcono. Kubuwe sike manje kube kumsindo ngabathulana bana you guys ayikho into ayizwile ngoba mina ingane yami ngiyenze ngiyibone. Ngiyazi mangiphuma la ngeke ngiyibone ingane yami. Anyeke ngiyibone uzoloka yenza zona yabona uthe yena ungaya kwakhe uyobona ingane yakhe ukhuluma phambi kwenu anyeke avume nokuthi ngiyibone anyeke avume into azavuma uzovuma ukuthi ngiyibone mangiphambi kwabo ngihleli nabo kanje anyeke ngikwazi ukuguga ingane yami ngiye naye esitolo sikhulume zethu nje zethu nomntana wami so ezentu uzabokhuluma nengane ezentu Zininga kuyafuneka sometimes ibond yobaba nomntana bayedwa. Angisafeel comfortable yazi even worse nokuthi abe seduze kwakho nje yazi. Yo so uthi baba unenkinga mama. Because uvumela lento akujwayelekile ukuthi abantu abangubaba bavumele lento yobugay leyo. Kahle unenkinga namagay awuna inkinga nami unenkinga namagay mangabe unenkinga nama kumele spend isikhathi nomntana nami futhi babe bonke yebo zingane zakho angiyali but bahlukile labantu baphila impilo ehlukene angifeel comfortable and angiboni ukuthi ngizovela wena bongaboni ukuthi kuzoba ngcono ukuthi wena njengoba ungumzali angithi nawe umama wakhe angithi wena ke ungayi umbize umtshele ukuthi indaba yakho ubugaya ngiyithandi mhlambe wena kungaba ngcono manje angithi uhlanya lwakho lolana wathandana nalo ngimtshela into enjalo angithi uyamkhuza ngoba uyithanda asoma wakhe bayami awuyithandi so mina angikwazi ukuthi ngiface ingane yami ngitshela ukuthi ingabi into ayiyo yena umama wakhe wayengamtsheli wayengahlale phansi mama wakhe limtshele limkhuze limbonise kahle but liyambonisa nje siyacabanga sobabili ukuthi asinawo ama right ukuthi sichange umntana into ayiyo ngeke uzibe nama right ukuthi ubona wami umntwana phila lapho so ngithi access kahle nje
ngibona ngathi wena uzabuya endlini azombonela endlini aphume ahambe ayogeliza yena abageza ngale ngane. hayi yabona mase nje izofuna ukuthi ngibiza abomalume ngihlawule lo mntana ngimthathe. Babiza umalume le izophuma anyeke mina ngizongihlalela ukuthi wena ungincinti access kumntana wami umntana wami wokugcina. Ubuye kahle ke ubabize omalume lizophuma lonke liminyana induno zililandele emuva eminyangweni wami. Hayi kungcono ngoba khuluma wena bese kukhuluma umalume before umbize ubhuti lama camera. Into kumele yenze kanjalo. Ngizamile ukukhuluma nawe ngikhulume nawe abadala le ntombi yakho lehlanyana. Okay ngakhuluma nawe kanje. Manje ubize yena nje. Umuntu ufuna ukuthi akubuke ufuna nalawo ma viewers ukuthi bazakhona ukungikhuza ama viewers mina. Ngikhuza ama viewers lawo angabe ngicabanga ukuthi mhlawumbe uzoba namahloni. Bengicabanga ukuthi uzoba namahloni ngalento oyikhulumayo. Bengicabanga ukuthi uzobona ukuthi ubuwrong onabo bonke obuyenzayo. Unfair obenzayo sesikhuluma ngabe emakemereni ukuthi ngaba usazoba nalesibindi sokukhuluma usanaso futhi lapho ke umoshile nithi wena manje nabo anti ubabize awunalo uthando nje ngendaba ukuthi umntana uyigay. Hayi babize omalume mawubuya labo malume ne mekhesho ukuthi uza nale ntombi yakho nenengane sokhuluma kahle siqale lapho nizophuma leminyana kodwa into eyohlala uyazi nophuma lonke nje nitshintshanisa izibungu niphuma phandle ngoba uvele wayilahla lapho. Ngihlulekile kodwa yami ingane mina ngifuna ukuyibona. Athi ingane uzoyibona from what I heard athi ingane yakho uzoyibona mara akafuni ukuthi uphume nayo. Ngiyafuna ukuthi ivakashi ingane yami ekhaya. Why ngabe ayobona ugogo ayobona umama akhe ayobona abantwana bakubo ahlangane nabanye ahlangane nabantwana bobusisi bami. So ke kodwa ahlangane lale ngane enye le eyike manje bahlangana bonke ze family. Ayisoziyenzeka. Hayi unenkinga mama mina ngazi ke ayisoze leyo yenzeke. Ngiyabona ukuthi ngizimoshela isikhathi ngokuthi ngikulethe la. Futhi ngiyaxolisa ukuthi ngimoshe isikhathi ngokuthi ngilethe usisi la. Enye inkinga but uzongifaka abantu ukhulume ebantwini lento. So bongafuna ukuthi akhulume la. Why? Khathi abantu bahamba bethi uJola nobani onje yini le. Senyaziwa ke yonke into. Athi awumnika chance mani nonke niyaxabana mawusikhathi sothi. Siyaqabana kundiza amabhodo lapha. Ukwenza ukuthi sixabane because ngafuna ukuzwisisa. Ufuna mina ngenze ngendlela yena afuna ngakhona. Nami nyeke ngizwisisa ukuthi ngilahle eyami ingane. Mina ukuthi understand. No but ngiyaxolisa kakhulu. Yabona bengisitshela ukuthi njengoba ngimlethela. Ngizoba conclusion right. Ngizoba ne conclusion right kodwa manje ungempakasa kokugcina ngoba ngicabanga ukuthi njengoba sibadala kanje sokhuluma in a civilized way. Sibonisana ukuthi ngexazulula kanjani kodwa yena ufuna ihlezi ixazululwa ngendlela yakhe ukuthi mina ngibona ingane mangenayo kuphela kodwa leyo ngeke kusebenza ngoba nami ugogo usafuna umntana aspende ama weekend anayo. Hayi ugogo sohamba mase siyobona ugogo. No phela ukhumbula ukuthi no ukhumbula ukuthi asilanga mina nogogo asixabane next. Yeah but lapho siyobona ugogo. But anyeke ukuthi wena all the time umntana makavakasha kwamele wena ube khona. Bona wathi nje into oyifunayo ukuthi umntwana behlangane naleyo umntana wakho lo. Yebo leyo ke nyeke ngize ngistop ukuyilwela kwamele bahlangane bathandane. Kwamele bahlangane bathandane mangithengisa isidi ngapha ngilithenge nangapha. Mangikherisa lo nalo akhere ngibabonisa uthando ngibabonisa ukuthi bathi bahakane bathandane. So yenzeka ngifile leyo. Yeah. Hayi mina ngiwasha izandla kule indaba ukuthi mhlambe kwamele ukhulume naye ngoba athi into kwatisayo lama camera yona isazophinda futhi vele asicedanga masisuka la sisayokhuluma. Okay, I think asikhulumeni away from the cameras. Ngidaba elikhulu le. Bensicela sendlini siyikhuluma kahle ngoba uyahluleka nama camera. Sibone ukuthi sicazulula kanjani. Kodwa mina indaba yengane nje ukhuluma iqiniso mina ngiyangikwazi ukujikela ingane kuwena. Angeke uyijikele, akumela ngiyijikele ingane yakho. Ngiyayikhuza ingane. Kodwa ingane inaleyo ndlela. Encane kanje sikwazi ngoba ugay. Suyibona ubugay sesemncane kanje. Ke kubonisa ukuthi into ubuye. Naku uzalo ayiyo. Uzaxoxana. For mase semncane bangafuna ukuthi basaqala ngimthengela ama toy la ungathi nodoli imoto nanani bangazifuni bakafuna unodoli. Manje kulabo abantwana bobusisi bami abanye kunamantombazana.
mabahlanganile lapho udlala ngalabo doli balapho into le yamoshana ngabona mina ukuthi lapho ukuthi lengane le inhlobo muni yepende so yena ufuna simchange lokho angeke kwenzeke yiko ngithi manje mhlawumbe uzochange amakakhulu umntana ngiyayicabanga nami okumhlambe nami okay usemncane umntana ithi ngithi mina yena akangiphe no wena ongangiphe ithuba ukuthi ngikhulise ingane ikhule la esengathi masekahlakaniphile singakwazi ukuthi ngihlale naye phansi ngikhulume naye kude nengane ayogeza yazi angazi ukuthi igay antikambe ngidele emkhuliselele angifuna ngigcine magay mina ngikhulumisana namagay ambonisana namagay angingeni lokho kwamagay soze ngibone enye indoda nenye indoda ebhizi eqabulana lapha la uye uyamuke so engathi uyashada nenye indoda uzoyivuma lento mayethu ushada nenye indoda aze nendoda athi umkhwenya uzoyivuma leyo i-choice ayenzile ukuthi yena ufuna impilo no ukhethile ukuthi ufuna impilo akekho umuntu okukhethela ukuthi uphile impilo yakho kanjani akekho umuntu okukhethela ukuthi uphile impilo yakhe kanjani ukhona akekho umuntu okukhethela umuntu ukuthi aphile impilo yakhe kanjani mina ukuya ngami ngoba ngibheke umthetho wase South Africa ingane ine right ukuba into ayiyo mangabe umntana afuna ukudlala ibhola kuyintombazana ayikho into engayenza so kunye sohamba okungcono ukuthi wena mina nawe sisuke ke emakhemereni njengoba ungawathandi ukuyokhuluma nami into engcono sikwazi ukuthi icazululeke kahle lento lena ngoba ngalendlela lesicazulula ngayo ukuthi sihlezi siduka ungabi nento esolution ukuthi senza kanjani wena khuluma nami ukuthi ufuna senze njani kodwa ungathi ngingasabi neaccess engiyifunayo full access phela wena masothi ngizoba naye manginawe makaya kithi uzoba nawe that's not full access vele wayelahla baba ngokuthi ubiza amakamera ngiyaxolisa ke lapho kodwa ngendaba yamakamera ngiyaxolisa ke manje songifakile amehla abantu ngiyaxolisa ke lapho kodwa benganayo enye indlela engacazulula lenkinga manje uyasho ukuthi uzobiza umalume wayesu decide ukubabiza manje so vele wabiza amakamera yini ezolungiseka lapho uthi ngifile kanjani manje ingane yami naye maye singibona kuma camera izwe kanjani zona izingane zifile kanjani uyabona nawe lento awuzange uyicabange kahle before yenza lezi ngane ziyahamba esikolweni baba mazifike esikolweni ezinye ingane zibatshela ukuthi asinibone kuma camera lapho ntontoni babe noma wena bekhuluma ngokugento kodwa yonke into icazulula no kodwa kumele uhlale phansi kancane before wenza into uyicine zingane ezincane lezi esikolweni bayabhulisha ezinye ingane uzoyithini lento ngiyaxolisa ngalokho sokuthi abazali bensibabone kuma ngiyaxolisa ngalokho kodwa bengibona ukuthi kwamele ngize ngiyenze yonke into engayenza ukuthi singikwazi ukuthi ngiyisave le relationship lo iyaphela ngenxa yento encane private but manje sokuma camera ngoba na awufuni ukuyithatha lento le yabona ukuthi beyincane kanjani kumele kube sikhulumile sayiceda kudala wena ufuna izifike la wayekumele izifike la kunokuthi ungiphe full access angifeel comfortable mina nami ngizwisise ukuthi angifeel comfortable kuzomela kube feeling phela le end of the day niyathandana angithi niyathandana I think we need to work it out as lovers yabona ukuthi ngoba manje into enilwisa into encane yena ngiyamthanda umama and lethiwa ngimlethela ngoba ngiyamthanda ngifuna silungise angeke ngikwazi ukukhetha phakathi kwakhe nomntanami ngama nikulungisa so ngiyaxolisa ukuthi ngimlethela ngoba ngiyabona imphathanga kahle lento leyo mara nakhona at least niye nakhuluma without fighting yabona lento kathi avoid lokathi ukhuluma ngayo ukuthi nihlezi nilo manikhuluma kungcono ngoba iziyafika kulezi ngaleli bengafiki kulezi ngalo ukuthi aza understanding at least manje ngathi sekaba ne-understanding nyana mara I think the best way is that you speak it out manje ngoba nisazokhuluma ngayo nichubeke la nishiye khona cabanga ukumthatha nje sithi lunch nyana sihlala phansi ehotel sithi ukukhuluma ngayo mhlambe kungaba ngcono la into engibona which like she will eventually maybe understand the situation sakho let's hope so I think amele sivale from lapho ngoba so libela sijika ngibonge kakhulu for uncedo lakho futhi okay thank you for guys ukuthi nizokusho yethu it is what it is before it was what it was. This is your boy M and I'm signing out. Don't forget to like, subscribe and share. This is Save My Relationship. We out.